ande no wodi aventurier be yaltuno be la Guinée dubi dutti salandike be fi la Guinée ko benatama le pays là il est mal barré, y a rien en Guinée, fusa la Guinée min yata ton fusa la ton watane ngilla quoi enembe yaltube kamen tinadum ara yen perdi kala jodi do le de Porto sikki hay e fus ala Guinée a wono ye kodo Guinée nyandego non seulement ka wonda le de Porto ga ko akodo yeltuto da kadi yahoya kama wonta kadi kodo toujours an ko akodo tun ha nyande hotudo ala khara quoi en fait quand même piji din fop wona ok c'est vrai mais wata jodo inna fus ala ton fus ala nama ton parce que ka wonde nga wono Amerique do joni ndare ko ni febbi da Amerique do e ngulamu o Donald Trump, ok piji ko wona wadede kon ko buri kon wona do avantage ay dum étranger jo en fait surtout un étranger jo mo ala go on kadi jado a wonde ndile deraka étranger jo konara alla no yanyam mada mari fere no gasa sariyaji mabbe go ko wona wadede di nafama kono enen araybe do tawa ko en jonnetebe carte je ko soda ko nyama tawa ko en jonnetebe cuudi low income houses right ka hoden cuudi moins prix ji ka wonen ko en sibengu men jibini en yobata 1 franc bikku men sinawni en yobata 1 franc sariyaji no jettede dele ma endi leydi ndi tawata wonde di ala na en avantage jodden non e fesugol e monana golbe si monani ke be kadi haren to nyibe kadi est-ce que don famude parce que wolindrane gonga min sunu no mi ara minata Amerique do hande mi yaba accès yebugol cartwal ko mi sodira ko mi nyama mi yaba accès yebugol shelter suudu kami wala wano be wonno be walde New York do ko $300 jamma kala ko dum be wonano yobanede ka sheltaji wona don hitande min naturo do hande mi ara mi jibina do bobum ese don famude mi yaba kun yaba kala benefit ko kun do yebude nyande kun jibina den kadi hara hay 1 franc budi yobaka kadi jibingol bobo do wona mbudi seda kono enen ngala yobude nganda hay dum no yobe fiyon dum parce que iden considéra pauvre be kaledi tampuɓe ko hombe on yobanden dimbudi ko hombe on yobanden di sheltaji ko hombe on yobanden dimbudi ko wona den jonnede food stamp ko nyamiren ko americain be ben wonbe gollude ben you know taxpayer be wonbe yobude ben tax ko be on yobanden dum c'est don famude e wadu peji dinge hore madi ara lady tawa himbe ndi lady don kambe be yobay ko be nyamata kon yobay suudu mabbe dum be yobay be nyawndo an ara lady mabbe ni jonna ma di do peji fo free gratuitement ha yobata ha fus si ben himbe ndi lady monani kama ina ono don boni olando mo moja est-ce que si ko andu welete ya golla be jetta taxi ma dimbe yobana goddo ardo e leydi ndin hande on do no mari accès piji din fop an kala ko falda ka suudu jama wattangilla sen fami di do piji en duita seytane men gon envers Orlando do sen fami din non piji en duita ko wonde monanade américain be ben kon quoi parce que quelque part hibe mari gongaji mabbe din kambe kadi goddo reda Afrique lebbi jetati o immo o ara la do o firto bobon lebbi wona do lewru esen famude wona do lewru jibina bobon kun immo jetta kun bobon don kadi be hota la Guinée be hota Africa on bobo don hella $26,000 jibinirado kombon yobude dum américain be ben waccani dongal ko be yobu taxi mabbe din kanko yetti bobon kun ku yeyi kun woni américain Donald Trump ni o fala cinde din non piiji goddo jowdo ina no ko country be woni o moƴƴa si tawi kala ardo do yobay si jibina kumbo bon do neddo mo ala kayiti est ce que be yahay ara do yibirgol ni tum no ko avantage men non ngene ngarabe ben mais non ko lorra wonande wonbe gollude be yoba ka en fala ka ndarirde on côté don enen ko avantage men tu ndarta si a fami di do piji fo a wada doyi da mari lady saaje kama nange yaltay kama
A décidé de Google Kama inna anton ko zéro. Y a rien dans mon pays. Ko lady zéro rini quoi. Qu'on doit afficher Google di fou, sina de Google. Ça ne va pas chez toi, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour changer ça en fait? Rien. Tu as pris la fuite, tu as fui ton pays en fait. Wabe me jetti $10 000 dogi, $15 000 dogi, wabe jetti $5 000 yari morokto dogi. Yari là-bas. Ara wana do golla kurko ha dubi sappo ndara ka kontu mun tawa ko coggo paasi wotirde laginay ala. Damn. Si woni do ha Allah arsiki do nder din dubi sappo don wawi yebude $10 000 wali kun ya lagine inna lan fala leyde benna do ko $500 000. Mi wolino dum goy. Plasma on ngande ko ayara hela kindi ato yaro bawa esto mi wolino dum bro. Se watrali la imperdi e be aventurier be I'm serious.